ati nagera muri Rayonsports nibwo nabona ibihe bibi aho mbanye nabi hamwe n'abakinnyi ndetse ni byinshi byagiye bigaragara amakuru arimo kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga yemeza neza ko Mete burya atumvikana habe na gato n'aba bakinnyi nyuma y'uko ngo batsinzwe imikino ebyiri ikurikiranyije ngo uburyo bw'imikinishirize ye ntabwo burimo kugenda bwemezwa bemeranyaho n'aba bakinnyi harimo abakomeye nibyo wabyumvishe neza. Tujye kugaruka ku nkuru zikomeye z'akasamutwe zikomeje kugenda zigaragara muri Rayonsports. Amakuru adasanzwe turaza kwerekeza ku mutoza wahoze mu kipe Rayonsports na wundi ni Robertinho wirukanwe n'ubundi n'ikipe ya Simba FC nyuma yo gutsindwa umukino wa derby n'ikipe ya Yanga ita imwirukana kuri yatsinzwe ibitego 5 nyamara uyu yari umutoza mwiza abamwirukanye muri uyu mwaka ushize 2023 kugeza ubu kuburya ntabwo arabona ekipe nshya yakwinjiramo. Amakuru mfite n'ubundi angarukaho nuko uyu mutoza w'akasamutwe uremereye cyane uvuye muri Simba FC kaza muri Rayonsports ntabwo byaba bibi n'abariyo ngo babyishimira cyane na ekipe yo gutegura kujya muri CAF Confederation Cup kakabafasha gushaka abakinnyi baremereye cyane ndetse byemezwa neza ko aya makuru arimo hizewe ashobora gusimbuzwa Mete mu gihe amasezerano nawe we ari ku musozo kuko we yasinye umwaka umwe akarangirana n'ishampiyona kugeza ubu ntabwo turabona iretere yemeza neza ko Mete yongereye amasezerano kandi nyuma y'uko muri kugenda havuka ibindi bibazo bikomeye cyane bivuze ko hari ibi cyihishe inyuma. Ibyo wabyumvishe neza muze ure hamwe kuri page wicare hamwe vuga umukandara ubundi tuganire kuri izi ngingo rero gato mu cyo video n'utarakora subscribe ku kintu cyo gihe kugira ngo uyikore ujye ubana natwe everyday. Uyu ni Umufaransa waje mu mikino yo kwishura ya shampiyona yitwara neza yafashije Rayonsports kudatakaza kwa hato na hato yongera gutsinda. Ibi bituma abariyo icyizere kigenda kigaruka ndetse ubu tuvugana iri muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro. Bivuze ko Rayonsports ngiri kureshya uyu mutoza kugira ngo nibura iki gikombe cy'amahoro izakegukane ngo bamuhatiriza kongera amasezerano ariko ngiyo nariyo gahunda ubuyobozi bufite. Ni amakuru y'ibanga cyane naje kugeraho mu buryo bukomeye kandi yizewe. Rayonsports ngo yifuza kumwongera amasezerano, iyo niyo ya mbere mindset bamukinnye. Gusa nanone ngo hari umutoza bari kugenda bavugana mu buryo bw'ibanga na wundi ni Robertinho kugeza ubu gutarabona indi ekipe yerekezamo. Gusa ngo we yafashe akaruhuko kugira ngo mindset ye abararyoshye n'ubuzima bwe abazungu niko bakora. Nawe uyu ni urimo kuganira ibiganiro bihambaye cyane na Rayonsports. Abatoza 100 bavuzwe muri Rayonsports harimo n'abakomeye nabo hari undi urimo kuvugwa ukomeye cyane ariko uriyo Robertinho niwo wizewe. Gusa guhera umukino w'umunsi wa 25 batsindwamo n'ikipe ya APR ntabwo abakinnyi bishimiye uburyo yakinesheje ikipe yakinnye akoresheje abogarira batatu na system bakunda kwita 3-5-2. Rayonsports yakurikijeho Mukura itsindira Huye birangira itsinze igitego 1-0. Ntabwo yakinnye n'ubundi iyi system abakinnyi batashe bishiraguraho batse ibintu kirimo kutubaho byahumiye imirari yongera gukina ya system hashize 4
tariki ya 4 Mata 2024 mu mukino w'umunsi wa 26 wa shampiyona bakiriyemo Etincelle kuri Kigali Press Stadium. Abariyo bahise bababara agahinda n'umubabaro utsindwa na Etincelle. Nani nabona Rayonsports itsindwa n'iyi ekipe byaje kunungura, byaje kuba bibi cyane. Iyi ekipe y'Iburengerazuba bw'u Rwanda yatsindaga ihana cyane ibitego 3 ku gitego kimwe, bigaragara ko ibitego byose ari amakosa y'ubwugarizi bw'ikipe Rayonsports bakoraga banabishaka. Nubwo ikipe Rayonsports yanatakaje umukinnyi ukomeye cyane Rwatubyaye, buriya iki kintu yaravuze muri Rayonsports, nubwo bamwe na bamwe bagenda bamugira ishamba bamutera imijugujugu. Akamaro ka Rwatubyaye naje kukabona nyuma nanjye, ngo bagenda bamushiraho amakosa amwe namwe, ariko mu mutwe he wabonaga ko akora neza, ndetse ibintu byabaga abonaga ko yabaga yabibonye ko bigiye kuba. Bamwe mu bakinnyi ba Rayonsports basohotse mu kibuga bivovota kubera imikinire y'uyu mutoza, aho bavuga ko ari we watumye batakaza umukino, ndetse ibintu banabivuze ku mukino wa APR ahuyemo n'ikipe ya Rayonsports. Amakuru avuga ko bamwe mu bakinnyi harimo n'abakuru ikipe ya Rayonsports igenderaho ngo babwira uyu mutoza ko iyi sisitemu batayumva, ndetse ntabwo ngifitinga na karite zi ekipe ya Rayonsports. Ni 3, 5, 2. Iyi sisitemu ishobora kumukoraho bigarangira nta nubwo yari yirukanwe, kuko amasezerano ashobora kuzarangirana nawe arahita yerekeza mu yindi ekipe atarakomezanya na Rayonsports. Ayo ni amakuru arimo kuva kuri Jules Mete. Turazana n'amakuru agezweho. Asante sana twabonye iyi video yose.